It is all baby some apart from says the mlama ho kwan. Na was akora bi ehu de to ne tim no obi mede start no e beka no. Wonti mebu same bibia and ye say oyu osetutu ne ba ne ayi tim jakal and emfa nkosia and ye say brebre and adwabe here eyere and amane eso ayi kwama he ensem hunu bebre. O kan ono mfa. But pesa ono de na wa o book no no wuri no. Se book no se be ne kasa ema nana no mo. I don't know. Na mo amoba ameme yi mo amobusa me. Ejoso mo de na doso pa na menim se. Me no metimi nka joso asem ne bebre. Na me no me ye oguna nani na me free denchara. Te se ababa wo bi efe no efe se Naana Donkor. Otuwa no kase yemfantefo. Na no ye me won. Ofragwa nye kuruma na ase ofiri mankasima na ofiri sotpon na ofiri gwai. Ana ofiri Cape Coast. So ofiri Cape Coast mankasim sotpon ogwai hono melia dia because Mfanti state in the was central region is 6. Makomako 6. Dia kanyina obie no hoye Mfanti ni. Ade na mo ye enema yi. No oto na ye Mfanti force ye he no wa. Wo so fragwa nya kuru firi Memwakaba eba Puyaka TV. So Puyaka TV ana ushe. Se we your first timer any abomodia subscribe. Mia notification eso send anytime bia ye di video betumu no. Wonso sabe kan wanye bia share. Ushe via comment fa ho. Se wa gin efa video no mo biso like video no na share. Emo bia so enya bi share. Me dasi bebre. Abusia Evangelist Comfort Fosu and Abusiafuo. Walker say Evangelist Comfort Fosu mami bi abusia apakwasem eni amamre abusia chese woni muye papa na abusia o my education ewa hanmo pa. Evangelist Comfort Fosu echemu a books amanfo trotro efa history hono chese omo dia hede omo dia dani history no bebre omo dia dani no amase se no ebi mukura ekotena beebi a omo sie ehon no me yede omo free ebi mukotena beebi a omo nim omamamre ekwan a omo fa so abusia omo kopie hono ma omo se ehonum ana yede omo free nenso no enye honum ana omo yede omo free osu obi ti se NDA Naana Donkor attack. Osi sorry ya osi mi yemfantini osi debi Mfanti state no maku 6 na sa 6 no wo free emu ba kokra na abusia wonye mfantini osi NDA ofri aguna nya ana ofri na aguna nya honom so no Otumfuo ne wo faase ana oye den okochichire honom enti se NDA uye aguna nya ni a ene Otumfuo ne wo faase ene NDA ankasa ne wo faase ankasa ene NDA nti se NDA wono so aye den wayira ne chiri kwan kra. Nebusia Evangelist Comfort Fosu esa koso kan biemu se Grter Accra ensase ya wo honom no poku asene dome kwa benyane na sefuo no wose enye ga fuo no omonsase a na momu no gwan ebusia Akuapem fuo no omonsase na gafuo no omoba no omanfa asase bi anye den ama ebusia Evangelist Comfort Fosu o chire abakwasem pa timudie mumienko nienko tie no abakosem wo ha nipa bi abusuako bi ayisa on ma chia siansa asa na etimi aka ye wa abakosem wo ha ukoka se pe what to the dia na de dia to no wonto no kwa wato pre na wato pre nso a esese nipa wu ena ne ese politics ya ene won mu nsem fi omode nnam ho etia wa himfu bu ha ne do masisi a sikantini nnade ya manalize ahindie no obo asku nti na tete no ansa ne do bedi hene no na wonim de wusipe na wusita ansa ne do wadi hene eniema bebre ne history bebre ne ade stote no
Anya se nananom bi ana emerewafo ana mpanyi na wo fie bi mo no ntimi nka ho na mmom abakosam ni siso abakosam no mu aso abakosam na pede abakosam no ni nsiye emelane tumi nananom de si ho achichiri kuchiri ye aka ntam boss wo esisi suduaduaye no emma ho kwan so obi abeka etisori baby ba no catch us say why historian no church book na ye we ya no this sort of history and na amane history aye basa ebi ni lawyer Anochi Frimpong one of the best person of this sort of history one is the one of the best because history say na ye kanyina ye history say nya no correct from primary school to university ni nyina nya no correct but encham akurade ne kokokere dia ya kwache ya pia asese na ya pupu asese so no emma nananum kwan sewo sadie wei ya de si ho sakonya tuntumi emu aso ada abekan wato akonya no tumi na ho de ne monyam nyina kọ ana ada abekan no ediwo bebe busuemu etibra na sister for no moko ya mu book na ye ka asem ne adwuru ho na ye ka se ahade ya no ntwanso no so wonka Untimi piano so wonka emeka san ena buku ne say enan entim dakari kwara no enane efa ne say na ayo Otumfuo osetutu ba no wan ka sa abakosemu ya twatwagu na e champion 1965 buku no mu ne adade edin to ewo ho entim dakari enya wono ni Otumfuo ba osetutu odi kan ba nya no kwara kontim dakari wo ho ansakura no osetutu be di ade ya no no titi adanse ho adanse ya odwane fira adanse kwa ahensan adanse ahensan ekoche no ya da binu kasa ahensan bi ewo na anu ya ye kasa asemi ni abakosemi wo ha ye kan menhia asemi ni abakosemi wo ha ye kan joso hene fie na no kura mane ne a amamere ene a asede ene niema bebre ewom ye wa abakosemi wo ha wo se kwa ibretu bi mu baby ananam free ye baby apakosa ade ni si ye mokọ ho ntona bi kro se busueko no kodi ho enabi nanson adedianan eye ho niema kopem so mbeti nananam ne ansa ro watimi akasa asem ne se nanam yipuma kwen ye obakosa bi wo ha e wo se ye bibia okoya ebeboro so e wo ne ewiase atimu abakose biwa ye kan oli imenhia oli imampo hinfie oli inadanse fie adanse hinfie oli in masuado bia fie ye keka wo hinfie na manie ni asede enne niema e wosena nanom ye no ono matimi aye ebi ne se ebi wo hansa go nko a ebi wo ho so abeto ne twa todwan ebi wo ho no so wosena nanom gurugurum ko babi ebusa nyina timi bam ko busa se nanom akwase yenka eti mo ana mukura bukuru amoye ana efa nkosia enye ni nyina na ne kura ati sade mpanfo se oba wanyem nanim ne kunu sa na tie konya na suo no ehu ade hye ne mpanfo na nim won mabakosem na no kura ampase na enemne mo munim because na obi ani akofna besi akonya so obi ani akofna besi akonya so eti ani ani na onim akirekire wonim eji ayese sebi ekuro enini wu no na ase epecha oye de komia ni pa bebe abami boss mu mama ka ba kosama esa ya kan ya nya ni sabe pa cho mini wutumi ena beside no eye meme ya kwalawo nananom adawroma nananom ene wonu mobro hu a da bia nananom pese omodi niema besie ntina nananom adana di da yesumu kasemu ade akire woni pa bia omuhu se na adwumu da ho wo pe na meme nkosua bakosem bia firi ba bia o nananom adawroma bibia mi ye bia tumi ena de me ye efiri mi preaching so efiri me ne nkomodie mo to bia woni mi bia beka sa me kasam tro no wamfa o ha na ba so obi bia la ewo wa ben me o Manchester ha ya woni me eti yeso obi wo ha what wa na wa so le se o mi ko ka o che hene
abakosem a eye ne ntam kese na sebi aba honam mu kro che hene yonko no ma ka ono makoche na se makoche kotoku ase me na me be kire eku amo aboaten ko wu ma hene me be kire na se de betimi akansa oye santini eno ana betimi aka kire wo sansu na gwa kwa ya santini firi asa ayi adanse omunyire fe krofo mu adanse oyekofo ko ayi onum so onum firi efense ebi firi kokobite ane akrofo mu ni adade because mo na magretie onum nyina ne oyekofo num nyina wo ba bi baako etisa wo be sam apart from say sag de mlama ho kwan na wasakora bi ehu de to ne tim no obi mede start no e beka no wonti mebusa me bibia ane yese oyu osetutu ne bani ayi ntim jakal ane mfa nkosia ane yese brebre ane adwabe here ayere ane amane eso ayi kwama he ensem hunu bebre o kan ono mfa bo pesa ono de na wa o buku no no wuri di no se buku no se be ne kasa ema nana no mo I don't know na mo amoba ameme yi mo amobusa me ejoso mo de na doso pa na menim se me no metimi nka dwoso asem ne bebre na me no me ye oguna nani na me free denchara te se ababa wo bi efe no efe se Naana Donkor otuwa no kasa yemfantefo na no ye me won ofragwa nye kuruma na ase ofiri mankasima na ofiri sotpon na ofiri gwai ana ofiri Cape Coast so ofiri Cape Coast mankasim sotpon ogwai hono melia dia because Mfanti state in the was central region 6 makomako 6 dia kanyina obie no hoye Mfanti ni ade na mo ye enema yi no oto na ye Mfanti force ye he no wa wo sufra gonya kru ufiri menchia agwada ufiri menchia wo fra gonya kru ufiri menchia o menchia na ofiri Otumfuo fa ase ne kwakira agonya kru ya tututu amamle ni Tese, and some basa because of politics where you don't know what motive regions and a motive region. Person more you any petty. Never to blame you much in control the whole of Nipa. The and that's one more yeah bem. Ebem because beti brun region. Also ye bruni. Do me ya neti atimi ye juma. E free kuma bless me peme there. And no be every chia se kenny. Obi free oti. Obi free wara. I region anymore. Was it me vote me young one. I didn't never bus I don't know. I never basa be na ekosasa no. Wo bitimi kase kwabenya Accra no bo kwabenya ganfo asase. Kaso no nyina enya ganfo asase. Wo ho nyina poku asem na ran nyina etine fen the Grter Accra. Asase no mo teso no kra particular wakra no akobayi Akuapem for dia. Ya guans for dia. Wo ye na ko kaso konfo se ko. Wo bi se dia ti na kanfo na Jehofa. Because they were allowed ilefefo am on for masase or no bomber first as ama uko kana ayasem kase na so ka do bi nka bi da nhu ahi no ho tan ene de be sia to ho aka nsem kase a chew ade se bi ho basaye na uti ugwege se yi di ama won enye ize be no kura so no umuni asase na ni nyina so fra komfo na adwoso asama wo kan adwoso fo no se no kura mu pa de ani amemetimi akacha me nkwachire no kehwe adwoso aka nipa wodi ka akotena adwoso asotwe no onna nka dwoso nyina ba bibia ne dia yo ya aguna ni ofi danchara na ne dide Naana Donkor wo yobi ana no ho den wo yobi ana wo nuro oye brane na obi entimi no ho nto kente ho nyina eti etona bi na wo ka wo mi asem a me mikrom ye odwoso wonwe ya asrada fo ne di ade wo ho sesabi enye ensem bi ne akora wono ntwansuo na wontimi nka abakosem bi a yemfa ma wo a enka ho yai agonafo ne wo se di akonya wo ho enye wonom esa so wonom beto ye na ba no mo de adwoso hene wa fa ase bobie na abaye se wo mo de ka abakosem se ena ye fense na opanyir bobie ye obi oye hayo ona okọ ha ena wo ma eti okọ ye no kwanya de dode bebiri ena okotena ho ena yesuma ni pa afro ena abra wo be
abra wo dan so no won ko to won mo na onom so ko hu se we nti na onom ma anom se na emo me anwene heyai ente sa nya so abasa eti e be fa sa nemum de atian se ye den chirafo ye ne be chechire ho abra ye ba na ye chechire ba no eti ukọ sa mpeswade so a hu agonafo ane asonanafo na adi afra ye ba no ye fire ayi abra o se tutu nyame kase a obo na santeman onu obiri komfo no che abranefo o se tutu o babu mu efe ne Samson ya obekun ye beji ehiafo firi mpochire ne nchechire mu efiri danchira ne akomfo nsem obekun ye jim ye mu ni panum bi efiri enko ane ye toye ma Portuguese ane American fo mo on mkoton ye Samuel 1350 to 1400 no o se tutu no mo ne beje ye bedi abemba on be capture dance nyina eho no mo de slave trading aso yadane no eti sabre no ena yai esi mu because ohini bi image very strong powerful king satam no yesi mu a ye denkrafo yi ye besen sa kwa dance bio esa sa ho na efiri na so na denkrafo yi dance efiri abakosemu which is bad because of supremacy. I am saying in authority because me I am dentra ye yi denchento kwa santimemo denkrafo ye doso ye yi denkrafo efiri abakosemu ya dance efiri abakosemu ene ye ne because ye pese e say kwa danchara be ye firi hin e kwa danchara obeka say firi ayi e friend say Mali Ghana Empire commit enya no kure ye firi Sudan enya no kure ye fira dance wa obisia any evangelist comfort Fosu ana motene kano say watch lecture bakwasem ni amamre bisia a wotimu say yes education pa ano de yeden ode maye no sane o kano unimu abakwasem a ene hwehwemu ye ne hu ba bia ufri ankasa ahanom eye Puyaka TV me see top for mo aye de bebro nti say we your first time mo ene obomodia subscribe me notification eso click on send your video bia ye de betumo no won som sabeka no anya bia hwe me dasi bebre